Omuleberezi no mujuni abenata habaronde mukono bitano shanju ahastagata achiriko nare omukitagata Town Council Shema District. Bayarwo muhanda yagenda okamushanga mucheka kumufumu urere uri umurusayo kunatera amahembe umurusayo mukuru w'abakurusayo natera umukazi nkoro kwitenjoka abo kubera izoba yatawe mukono abana 500 na nshanju aba hamubwa omukwiciriza kwabo simaranga munonga injiri yatuburira nsima munonga abo kuba uko kutebwaho mukono ubuzare bwawe narahanga buba bwayongera kunywera kandi kindi ebiconco byo moyo rukwera nubwo bikuba byatandika watandika kubyetegereza mukoro nubwo gumwe habiroho kurundana sente zo kumayerekana sensia heriyo no yembekwa kandi aha miliyoni 33 hezibeni zetabwa zona zirundino tubaga leadership abakostayo kwatanisa hamwe mukora stagata chiriko nari nakwasimera izoba bwo kusherekereza bishop katurundanda miliyoni ananamushanje izoba esikuza kutusya aha workplace twantwe na miliyoni 33 kunkabwa amana ganyu twabura ananamushanje nakwebaza munonga omugandi RDC wibanda Geoffrey Mbetegerize hajumirira abazire abari kunagijera abana babo ubwo nagira ngo habwe umuzogo inkoze bahagaruze yongera mu district yibanda abana batine finanzibwa abana bafira umutuma abana bakosenjaga ndebto koza bwonko aha muri gwizoba noja korya ho ryumbiga abana abatendekira ubushuma no bunyaji no kutakora ibijamba kudahirana bakwita nibyo batwara habatine kiba kuferwa igindi challenge y'icangiro mu mashomero mengi no shanga abana bingi bariyo bashomera umu bibina birukubi mwe nunka district itwe tukataho kugira ngo district turebe cyangwa twayombeka ikizimbi ekirije munonga kiteyireterazo entebe zona zirunungi ebigambiro hamukoro go kwayo report ebine igora project z'amashomero agomba kirwa no kutongoza abagarukiza kumbekwa amashomero 3 eri yakatungo muri Shongoro Town Council rya Biju rya Rushango na ntunga meri ya Rukiri no gugatunjire byombeko okweraho okushoma kwabeji mazeroho miliyoni 280 okurwa mu school facilities grant agarukatwa herezayo amashomero agarukwija kombekwa completion umwaka ogu okuya hati yakika kwa mukaga amashomero ana umuryago harumu Kakunyu Modern Primary School harumu Kinyamugara Primary School hamwe na Bwaho 1 Primary School then twine na secondary school eriyo nayo ntiza kugitandika Kijongo High School nayo tuyeriyo neza ku hebwayo umba contractors omukwigura hebyombe kwebi habebembezi borekero kwatwaho abo mubarugwa abana bari mu mashomeranga so and most likely especially scholarship is accommodating the P6 and P7 atwashanga kizimbe nk'ekirimo abandi 15 abana 20 batondekire cyane bavunani omuzeyire kuko batavunanoha omwana icakabi mukasaba muri kiko rwanyu hatina bakemere mwikizana ngo kito bazire badyabizu okurena kwishomera itetebekane nziza kureta siringiye 13 nange 15 zimwikirizine mwagitegereza kureba ngo kwishomera ito rigerereta ritebekane gashaka Mike atwachire na Timothy Mushabi.